Чувашстен пал композитор Анисим Асламас Шурал Рамбата Харвун Билик Шул Шитре музыка классик Нехайлаза наци библиотекинче азынука жейертре. Европа ирттердім бұрныча тені ғайбірге Анисим Асламас. Едерні районинжи вармангас асламасра күнжуды бұрныча вашачи, пәчекренех таван халықын культуру бұянлықне ожағы взаюсіне. Бұл вғытра ялзенже юррада шаверенесі евір бұлман. Кашни келде денебегех кашсерен улақларына, урамдоллы шамрак вайядухна. Шак пуянлыға профессийлі жайра тадағытлара қадаландарас шуғышлы Анисим Васильев вунвиже жулашитсен Шубашкарды музыка училищине веренмегені. Тебір твады жулдан вұржы дұхна. Пинде доғыршыр херекпілік мүшінче кокыртулы орден медаллы залдак Киев консерваторине веренмегені. Она падерзен пинде доғыршыр аллы білік мүшілда Мускав консерваторине де жетні. Теленмелле буян білюбе таван дұрыға даврынзан, Чувашсен профессийлі музыкине негеслеген зембедан, шаны давырзақ тірлі қайлау кевелеме бұшлана. Анисим Васильевич инструмент пагаламалы жанрзембе пызык қайлавзем жирна. Чувашла оперозем, хорзем вали янравлы музыка қайлана. Хорбала пите нума юрлана уйрмах тубада юрине пите хватлычы ют шерегазасында пите ежиначыш. Телинзе гыцагачышам вечермада булдарат тезем. Радио райбырын юризине ялына хактиолу зуграппар. Радио делегензем пиде юрадашын юризине. Халиде юрадаша уйрмах Надя юрине пиде мухтанат перебрасламас была. Анисим Васильевич шуттен жерен игебин мүшілда уйрылза гайна. Азыну кашни бұғыннызем вол чываш музыкин негеслев жизенчен пірі бұлныне балыртырыш. Тілбулыва композиторын бұлдарулықне тивешлебе хаклама білегензем ешлын бұштарын жыш. Тыванезем де шимезембех келні, пурде хебірдезе галашырыш. Ебі пиде савнап, ман шавынбек көки болныжын. Ол пичкерен ебіна лайық астадып, час чазах ханана газ жүре перші, Анисим Васильевич патне. Ол постоянно ишлечі, пиде было. Ебір савын захитле перші, он юрезене. Вот. Чевел жігешем, аякран гурымнат шура шубар. Вот, чаваш юретем жашкал. Асламаза чывашлық турдымы пулдарулықра пулышса гына бына. Пір жуғышлы шинзембе туслаштарза шиденюзем батне илзе бына. Музыка азамлық ебевыл шинзене тыткынлама бәлні. Иберпурна пер шуртра, Ленин проспект тебе выдрца кроме шурт. Пер подъездра бурна, ибер тватваш хутра бурна, Анисим Васильевич хэн семебе пармеш хутра. Вузен ажизембе выляна перле килькарды жинже, чупное сюрение, велосипед сюрение, дайте земле. Но Анисим Васильевич мана тебе тусла булна, буна пиделай пледик. Был темизе юрахывна, уна совет зембе. Анжах и бирда каштахся музыка завышне, мен тузай мне пулдарна. Анисим Васильевич пюлеме, унда рай трачар. Варал рай патне перзасын, терле кевезине шрама пушла засын, хайни музыка хайлаве замвали. Вара Ишулла уйрмакне кандыге уже музыка янрат перейден мелде и бравлема прахса вара кандык патне перзайтле темарчи. Тірлі оркестр вали пызык калыплы хайлавзем жирны композиторын ачизембе мұнығеземде музыка зывлы жебе хүсіне. Можары юрыш бұлна. Алексей Евелі вара дирижер-пианист иге жүлгайалла бұрнышран уйрылна. Азыну гашне музыка верендегененже дырышаган Татьяна Хері тада чехире ешлезе бұрынаган мұнығезем илемлетіріш. Аякра бұлзанда таван кеве жемі гардинжен дұхмазыр хальхи музыка жыравебе онышлы ешлешевізем. Республикаба бірлех Европа искусствине буянладаган йохан чиденевізем малашне де пызыкланзақ бұрыш. Чываш енгіларым валли Алексей Енекин, Михаил Солин.